Oh my God. Hari ini kita tunjuk ini macam mana buka kayu. Kadang-kadang orang cakap orang Malaysia tak ada kerja. Tengok, ini memang kuat Mia. Tengok, memang gentleman Mia. Ini tak ada kiau, tapi sangkui pun boleh buka. Oh my God. apa dia? Kini ba? Oh, टेप तो अपना नीचे से टेप में लगबे? तो ये डायरेक्ट नीचे यहाँ से भरेगा ना निजाम लगे निजाम Botoy ini orang pandai. Kalau orang lain memang hantam pizza ini kabinet. Tapi ini kawan memang pandai Mia. Saya tadi tak check up, saya mau tengok saja, tengok macam mana boleh buka. Tapi Botoy pandai oh. Pandai kan kawan? Pandai. Wow, memang gentleman Mia. Memang gentleman. Thank you, thank you. Oh, gentleman pun boleh check up, inspector pun boleh check up. Memang ini kawan-kawan orang Malaysia. Memang kerja cantik, gentleman punya orang. So guys, comment, follow, share. Okay, thank you so much.